أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعله قائدا لنا وسائقا إلى رضوانك وإلى جنات النعيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. سورة المنافقون دادو سيموري كو يوتايند في صفة نافقي ببن ويعني كو سيموري نافقي ببن هذا سورة المنافقون دو الكلمة
مقصود لفظها سناد هرك سورة المنافقين بايكو مضاف إليه مجرور إلى الأبد. ومنافقين أو منافقون جمع المذكر السالم، وجمع المذكر السالم ينسب ويجر بالياء، لكن إذا قصد اللفظ فكأنه PDF لا يتغير، لا يؤثر فيه العوامل. قدوم ولي كونك سورة المنافقون لا يخضع للعامل وهو الإضافة. شرطول نافقي به معنى شرطول يوتا يقول في صفات نافقي به فوندكو نلا صلى الله عليه وآله وسلم ونلا أوني مكة hari jama on ko pecce ɗiɗi woodi ko imma mu'minun haqiqiyun wa imma kafirun haqiqiyun, imma ko julɗo haqqan ma kefero kef, ko ɗiɗo ɓeeɗo ɗiɗo tun woodi. hari kadi communauté lombiɗo hakkude ɗon ala. ɓaawo noon nelaɗo feri o ɓanke makka o senike madina heɓi ɗon mojobere wonde hakkunde ɗon, la ila haulai wala ila haulai. ɓe wona ka julɓe haqqan, nder maɓɓe on yaasi on ko ka julɓe ɓe konta, ɓe juulay, ɓe hooray, ɓe hajjay, ɓe ittay zakka, wa yantiquna kalimata tawhid, ɓe innay ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. kono ko nder ton ko kufrum keferagal, ko añugol diina woni nder ton, ko yiɗugol yo julɓe ɓen heɓu tana e albala uji e nambaraji, ko ɗum woni nder ton. bughdun lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin, ɓeeɗo ɓe woni ɗon. tawi ɓeeɗo tana maɓɓe on no tiiɗi ko waɗi koka hakkude julɓe ɓe woni, ko julɓe ŋeɓɓata kon fof hara hiɓe humpiti hiɓe anndi. ko ɗum waɗi ko gaño mettuɗo gerdude, gaño wonɗo ka nder suudu, annduɗo gundoji ma, anndi point de faible maɗa, anndi eɓɓoreji ma fof, ko 5e colonne ataburul khamis. ngol cortewol ɗo noon no yewtude sifaji maɓɓe ɗin. bisimillahi rrahmani rrahim. e fuɗɗoringol cortewol ɗo e inde allahu on o siftorɗo yurmede yaajude huɓutude tagore nden fof ko aduna ga, siftorɗo yurmede hertinde wonande gomɗinɓe ɓen tun yawmal qiyama. Allah subhanahu wa ta'ala wi idha ja'aka almunafiquna, si ɓe nafiqiɓe ari kama an nelaɗo, si ɓe ari e ma, qalu ɓe inna nashhadu meɗen seedi innaka no allah rasulullahi, ko anulaɗo allah, menen meɗen seedi meɗen andi onon ko allah nuli on, ko nulaɓe allah haqqan. ɗo ko ɗum ɗo ɓe feññini, ko feeñi kon hiɓe seedi ɓe wonda. o nashhadu no firta wondugol, ay nahlifu innaka la rasulullahi, meɗen seedi ɗum, meɗen wawi wondugol kadi. wallahu allah no ya'lam, himo andi innaka no an la rasuluhu, ko anulaɗo makko, allah kan no andi ɗum. kamɓe ɓe seedi ɗum, ɓe seedaki ɗum, kono allah kan no andi no seedi wonde ko anulaɗo makko. wallahu allah yashhadu, himo seedi kadi innal munafiqina, tabiti wonde ɓe nafiqiɓe lakadibuna, ko ɓe fenayɓe, ɓe fenay ko ɓe woni e wiide ɗo kon hiɓe seedi ko anulaɗo allah. si tawino ko gonga tigi tigi ɓe seedi ɗum, ko honɗum ɓe yeddante, ko honɗum ɓe wondanta e heferɓen e nokkeli goo fi haɓugol ma.
idan ko ɓe woni e wowlude ko fenande woɓɓe firiri wonde ɗo innal munafiqina lakadibuna ko ɓe fenayɓe ko ɓe wino inna ma'akum ɓe winono nelaɗo hiɗen wondi ko enen ko gerda o ko gera ko enen o walla no andi ɓe fenay fus sa wule tum ɓe potto ko ɗum waɗi ɓa uhdi fokkitama yahama ha e hakkude ɓe haynike ayɓe ɓen yeeso toon hoorejo maɓɓe on Abdoulaye ibnu Ubay ibnu Salul o wi hey min mi yiltike ɗo nani idan ɓe fenay ko woni tun ittahadu ɓe jogitike aymanahum wondoje maɓɓe ɗen junnatan heedode ko ɓe woni e arde ɗo kon ɓe huɗoɓe tappo wallahi menen heyta tewto ko yimɓe wolata ko menen ko enen menen meɗen hooli ko Allah nulma menen gomɗin ɗum menen jaɓi komin julɓe fi wota nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ta ñaawi e maɓɓe wonde ko ɓe wareteɓe fi hiwgol wonkiji maɓɓe ɗin e ƴiiƴam maɓɓe ɗan e jawle maɓɓe ɗen ko sabu ɗum ɓe feññiniri julɗankagal fa saddu ɓe fali ma ɓe sakki an sabilillahi ga laawol dina Allah ngal laawol dina Allah ngol ko honno ɓe sakkori laawol dina Allah ngol wi'ama ɓe nafiqiɓe Abdoulaye ibnu Ubay ibnu Salul e ɗimmoɓe mum ɓen ɓe yahayno ɓe yeeto alyahudu e annasara e yimɓe hoɓɓe go ɓe wona arabu ɓe no heewi taw hoolo ko o wowlata o ko siɗɗo amen minen ko menoni arabu ɓen ko menen anndidiri sa yi menen min waɗanaymo tun ɗum ɗo kono min hoolaki ko tawde kelɗa taw naatu e ɗum menen ɗo ko ɓeru taw ndaaru komin giirdata e maɓɓe ɗo ko kono menen min tawaka nder to si tawino ko soobe ko menen o yaali siɓɓe makko ɓen na kamɓe raɗɗimo makka terte ɓe yaha ɓe gundo ɗum ɓe wowla woɓɓe goo ina ndaara do ɓay o kamɓe o sa yi kamɓe tigi ɓe jaɓaali aray goɗɗo no nder toon no wi'a ko ni ɓe woni e sakkorde laawol diina Allah ngol no wi'a ko ɓe woni e sakkorde laawol diina Allah ngol ko jikkuji bonɗi ko ɓe woni e yaltintinde kon ka huwondiral hakkude maɓɓe e yimɓe ɓen ɓe fenay ɓe janfoto ɓe waɗay piiji bonɗi yimɓe ine ko ɓe no wi ko julɓe non si tawi diina ko ni min ara mi ala natude muɗum andi no woodi buy wonɓe e sakkorde yimɓe ɓen taɓe naatu ka diina jikku mum on sakko yimɓe taɓe naatu ka sunna hara wiyaali ɓe heeta on naatu e sunna dey sunna moƴƴa kono jikku mum on mo dartiri sunna on jikku on tigi on inna noon min sunna so tawi ko sunna ko ni wa yarami mi tertike jarrabu no hulɓini ha ko ɗum waɗi yo neɗɗo watta yila ɓe inni si wiyama bono ko yo ndu lungito so on tigi wujike ko yo luuɓu ko o wuji kon si o luuɓaali ko o wuji kon o bonna inde ko o wuji kon a jaka du a yaali ɓen nawoɓe waɗi hunde kaare non mi famanani ɗum murad idan ɓeeɗo nafiqiɓe hiɓe sakko yimɓe ɓen e laawol diina Allah ngol no wiya sakkagol e laawol diina Allah ngol wonde ɓe daroto ɓeyna hee siko ɓiɗɗo maɓɓe moɓe fewjanta moɓe waawi ɓeyna sa a yahi dow jihaadi wona ko sikkuɗa kon a tawtalen ɗo on tigi hula ron ka yaade jihaadi nelaɗo nodda to arema hen ka jihaadi hiɓe wiya moɓe kala moɓe anndi hiɓe waawa ɗum ɓeyna sa feƴƴi ɗon wona ko sikkuɗa kon ɗum ɗo fof ko noone e sakkagol e diina Allah kon no ɗuuɗi
innahum no kamɓe sa'a bonima kanu ya'malun ko ɓe gollayno ko. ari ka sahihul bukhari itta e zeyd bun arqama radiyallahu anhu qala kuntu inda ammi فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا إلى أن قال ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال فأخبرته عمي فذهب عمي وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه فجاءوا فقال أنتم الذين تقولون كيت وكيت؟ قالوا لا والله ما قلناها والله ما قلناها. فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكذبني فوجدت هما ما وجدت مثله قط فجلست في بيتي حتى نزلت هذه السورة تصدقني فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد صدقك ربك. oɗo Zeyd bun Arqam o wi har miɗo wondi e bappiraɓe an ma ba mawɗo ɓay kamɓe fof ko ammuɓe innata. o wi mi nani Abdullah ibn Ubay ibn Salul no wi'a hey ko onon yo jama ta on okko ta o ñamminɓe wonɓe kanelaɗo ɓe mbatuɓe ɗon wonɓe iwde dowri ara jooɗo ɗon ta o ñamminɓe ha ɓe fof dogay potto takko makko sa yi ɓe mbattuɗon ɓe jooɗo ko ɓay ko ñamete. Abdullah ibn Ubay ibn Salul eɗimoɓe makko ɓen hiɓe wowla ɗum o ari o yeeti bappa makko ma ɓen makko mawɗo ha minani Abdullah ibn Ubay ibn Salul wowla konngol aanila ngol no mawni o wi honɗum o fillanimo bappa makko immi ɗon tawi nelaɗo inni he nelaɗo watane fondode Abdullah ibn Ubay ibn Salul e yimɓe mum ɓen ɓe wi hunde kaari ɗon may ko ɗum ɓe wi maki aw ɗan noddi nelaniɓe areɗo o wi hunde kaari ka o wi wo ta goto addu ñamete e ɓe yimɓe ferɓe iwɓe to ari ɗo no wakkilade waɗa dewe waɗa ɗum ɗo mi wiye minen min wuula ɗum ha hande wallahi billahi wallahi tallahi minen min wuula ɗum ha hande ɓe toñiri men fiiɓe añi men ne an maki a ko gonga ma ɓe toño. Zeyd ibn Arqam inni nelaɗo gongini Abdullah ibn Ubay ibn Salul fennimmi min o wi mi heeɓi ka ɓernde am ande mi maapi mi aani joni min mi woni fenowo yimɓe fof andi ko min wowli haala kan nelaɗo wi ɓeeɗa ko gonga maɓɓe ɓe wowlali o wi mi heeɓi sunu mi heeɓi ande tawi mi wata yalta mi jooɗi ka suudu am mi heɓali mettede e ande wakko mi heeɓi ɗon kon ha Allah cippini cortewol ngol ɓaygol cortewol cippike suratul munafiqun laaɗa noddimmi o jannganimi corta ngo inni jeyɗo ma on gonginima jaa ko an jogui gonga oɗo ko riwayatul Bukhari. Imamu Tirmidhi no filli issa on mana on ko goto kono kanko mo juutini seeɗa o wi hari koɓe seteɓe kanko Zeyd ibn Arqam o nani Abdullah ibn Ubay ibn Salul e yimɓe mum ɓe no wowla ka haala o yahi o wolani bappa makko yahi yeeti nelaɗo laaɗo noddi ɓe yedditi fes nelaɗo gongini ɓe o wi mi heeɓi mapunde mi aani kono tawi si mi yi nelaɗo mi takkoto hara miɗo hulli tum
o ha ñande goo nelaɗo ari iwtiri ɓaawo ngari nangiminowol num ɗo mawlinowol num ɗo waɗi ni fa araka uduni ark ko yiggugol nangi ɗo ne fofi nowru an ɗum o jalaninmi tawi aaye ɗe cippike kono o yimmi andali o wi ɗum ɗon fotantalan simi innana koye mi luttuka aduna walla hiya aazzu alayya min albaqa'i fi dunia ko nelaɗo ari mawli nowru an ɗum kon jalaninmi yeeso an nde ñande ɗum ɗon no ɓuraninmi si innanamo mi lutta e aduna hara mi mayata on tumati kono o wolale fus o feƴƴi aboubacry ari tawimmi o inni welto a heɓi welo kono o wowlali ko honɗum o feƴƴi omar ari wowli sifa ɗum kono ɓe fof ɓe wowlali ko honɗum o wi men jooɗoyi noon on tumati nela sallllahu alayhi wa sallam o noddimi hakkude mbatu ngun o jangi ɗe ayaji o yiddi jeyɗoma on jonnitima goonga jaa ko an jogii goonga allahu akbar wonde sattay kono si on tigi wakkilike tawi ko e goonga o woni ñanlul soñjuno moƴƴi tampino sahabaɓe tampini nelaɗo ko juugol nelaɗo ɗin naɓana ayɓe makko ɓen ton ko ni watton ɗen golle maɓɓe no boni dhalika waɗi noon bi annahum no kamɓe amanoɓe gomɗini ko feeñi kon tumma kafaru refti ɓe yeddi ka suuɗi ton fa tubi'a ala qulubihim ɓerɗe maɓɓe ɗen omba udda fahum kamɓe la yafqahuna ɓe famata allah uddi ɓerɗe maɓɓe ɗen ɓay ɓe gomɗini ko feeñi kon kono nder on ko keferaga woni ton subhanallah neɗɗo fof neɗɗo julɗo no foti o weeɓita oɗo hadith o makon laara ɗo o eɓɓidira ɗum ɗon e jikkuji makko ɗin o ndaara si tawi hay gootum e ɗum ɗon o alda aɗa maki mande naafigi ko mandeji tati mari ko ɗum o anditirte mande goo si o yewti o fena e nder yewtere makko nden ngam yewtowo fena e nder yewtere mum nden haray signe naafigiyagal feeñi e makko mande naafigiyagal yaltiti woy wa ida wa'ada ahlafa si o fodi o lundo o hunnata fodore nden o ƴetta engagement o firta wiya mi waɗay ɗum ɗo o salo wadde tawley mo wawi wadde si tawi ko ganto andago jaɓago ka Allah haɗi o hunna haray mo jogui ganto woy wa ida atumina khana si o hoolama o janfo o hoole o halfine o janfo o bonna kalifo o woni ko gundo o halfina o feññina gundo o ko kalifo o halfina o ñaama kalifo on o kansa alhaali ina alhaali waɗini alhaali wattiri ni ɗiɗo mandeji tati si feeñi e goɗɗo haysi ko gootum e muɗum haray on tigi woni naafiqiya hadis goɗɗo goo laaɗo maaki arba'um man kunna fihi fahuwa munafiqun khalisun wa man kanat fihi khislatu minha ففيه خصلة من النفاق إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. Oɗo hadis laaɗo maaki
piiji nayi siɗi tumbodiri e goɗɗo hara woni naafiqiijo 100% laaɓi poos kanko ngo woni naafiki ka fuɗɗiyaaka hatti siko gootum o mari haray seeɗa e makko 25% e makko woni naafiki ida haddatha kadaba si o yewti o fena e yewtere makko nde wa ida atumina khana si tawi o hoolama o janfoto hooliɓe mo ɓen wa ida ahada gadara si o aadodama o janfo so haldidama o janfo wa ida khasama fajara si o ñawdama si o yeddodirama o waɗa bonki e nder yewde e nder gere on o ɗaɓɓirta goonga na goonga o faala ko foolugol tum si ɗum defimo fenugol si ɗum defimo janfagol si ɗum defimo yeenugol si ɗum defimo ko defimo o si o dukidama o yaltinay toon bonki no hulɓini oɗon abdoullah ibne abbas o sifi fi ɓe naafigiɓe o wi kono kata ko gurda makko kanko abdoullah ibne abbas o wi lakinnahum fi ahdi rasulillah sallah sallam ahwanu min al yawm o inni ɓe naafigiɓe hiɓe lorri hiɓe boni hiɓe tampini kono fewdo nelaɗo sinda ɗum non eddi fewdo o zamanu men ɗo ɗum ko fewdo akhir zaman abdoullah ibne abbas o wi li annahum kanu fi ahdi rasulillah sallah sallam kanu yaktumuna annifaqa wal ana haulai yudhiruna annifaq sabu fewno laaɗo ɓe suuɗani naafiqiya ganga oyi kono ɓeeɗo joni ɓe yaltina e peñeñe allahu almustaan o wi wa ida ra'aytahum tujibuka ajsamuhum sa yiɓe ɓalli maɓɓe ɗin ngalɗinte haawete a hawoto ɓalli maɓɓe ɗin hakken ko laba darde fotunde ngari feppitagol heewugol ɓanndu jalbugol ɓalli ɗin machallah wa in yaqulu si ɓe wowli tasma li gawli a heɗoto konnguɗi maɓɓe ɗin haken ko konnguɗi ɗin weeli ɓe wawi daltinde dalliji adda hujjaji abdoullah ibnu abbas o sifi o inni o wi abdoullah ibnu ubay ibnu salul kana jasiman wasiman wadihan ذلك اللسان صفه ودي صفاجي وي كان جسيما وسيما جسيم ko marɗo ɓanndu mo jogii ɓanndu wasim ko jogii ɗo ŋari labaaki darnde fotude wadihan jalbuɗo o wi dhalika lisan owruɗo ɗenngal wowɗo haala koni abdoullah ibne abbas siforimo kanko e ɗimmoɓe makko ɓen naam ko noon ɓe wawno ɓe jogii ŋari allah no okkori ɓe ŋari okkori ɓe darnde fotunde ɓe raɓɓiɗa ha ɓe juuta ha ɓe sewa ha ɓe semba ha ɓe jogii kadi ɗenngal ɓe weli ɗenngal moƴƴi si ɓe wowli a tawa hakken ko haala ka rewri ka feewi a heɗoto wonde inna ha ndaara do ko wolɗo koye haqqille no ƴetti ɗum ayi no woodi woɓɓe torki allah yo allah tabintin e hoore peewal hay ɓe jangi ɓe muuti allowal maɓɓe ngal no toowi moƴƴi kono finde ka finde ɓe loyi ɗo moƴƴi ka jikkuuji ɓe loyi ɗo moƴƴi ka jogitagol diina sunna gollitira ɓe loyi moƴƴi kono ko fasih balir lasin lajuuj waawi haala moƴƴi ɗon si waɗi yewtere sa heɗi ke machallah ye no ɓen no waawi arabe ɓen no waawi haala je mi nanade hande goɗɗo no wolira noon kono tawa fayda ko kalamu jawfa dalil ala ko addugo sujueje
adda qissaji adda piiji jalna yimɓe kono tahsil tigi tigi nder addugol ayeje firano ɗe haniri noon hadisaji firano haniri noon hara ala to kono awamu nas yimɓe ninalani ɓen fayda na nder ɓe taskoto ko humbi dow kon ɓeɗo ko noon ɓe wawno o wi ka anna on sikkay ɓe hushubun ko ɓe leɗɗe musannadatun ɓaaraɗe hiɓe wayi wa madriyeje ɓaaraɗe madriyeje piltaɗe ha newɗi jalbi sal wuja werni kono no ɓahi daranta ko hoore mum qira'atul awam qira'atul amma ko hushubun kono abu amrin e kisa imamul kisa'i mi sikki gumbul e woɓɓe goo ɓen no jangiri hushbun bi iskani ashin fof ko qira'at sahiha hino wayi hiɓe wayi wano leɗɗe tum musannada no jangira qira'a mi sikka ko sabuiya musnadatun asnada sannada ko gootum ko ɓahugol bimana leggal ngal daranta ko hoore mum no ɓaha e goɗɗum no tuugini ɗon Allah nandini ɓe e leggal ɓarangal tawde honɗum ɓe ɓahike e l'islam on fi dandugol wonkiji maɓɓe ɗin e jawle maɓɓe ɗen ɓe bakitori l'islam o ɓene ɗo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu muhammadu rasulullah jaa ko julɗo no tertem ko julɗo kono ko ɓe waɗiri ɓe woni e feŋidir l'islam o pure et simple wonande makko hoolagol ko fi tun no daɗira ɓayen woni hakkude julɓe ɓen sa tawi saare fof no ɗo kiɗi an kadi munnude ha feƴƴa min hada l bab ɓe wayi ɗon ko ɓe ɓahi e l'islamu kon fi haaji maɓɓe hunto ɓe daɗa nandina e leggal labangal kelɗugal kono ngal wata darnade hoore maggal ngal ɓaha nokku goo yahsabuna kulla sayhatin alayhim humul aduwu ara ha ɗo darɗa haray kon woni mana on hiɓe sikka kala hito kala ha caango e hoore maɓɓe awa ko ayɓe ɓenni awa ɓe ari awa ɗo ko enen fokkitana ko kamɓe arani en yani ɗo hiɓe sikkude kala hito ko ayɓe ɓen arani ɓe koye hoore maɓɓe ɗon ko mana goɗɗo goo mo mufassirina en yaari woɓɓe goo inni la yahsabuna kulla sayhatin alayhim kala ko waɗi hito hiɓe tañƴini ɗum ɗon koye hoore maɓɓe arata homul adu ko ɓe tigi woni ayɓe ɓe mana ono serti ka homul adu ko ɓe woni ayɓe ɓen fahadar hon rentoɓe ɗo aray ko yadara yahsabuna kulla sayhatin alayhim daroɗa ɗon inna homul adu kamɓe woni ayɓe ɓen fahadar hon rentoɓe wa hada almana adhar wa kila almanayayn no wawi haray kamɓe hiɓe huuli tun hiɓe ɗenƴi hiɓe sikka kala ka ɓe nani wonde cortowo cippike ma ayeje ari tawsi ɗena ɗe wirtata en tawsina alhaali men on ɗe ari ko ɓeyni ko ɗum ɓe wiyata kadal mujrimu an yaqula khuduni seeɗa ni hay gujjo on inna nangelankori te ko men mini waray mo sikka tawsi ɓeno gunnodira tawsi na min ɓewne gunnodirde fi mum tawsina komi ƴetti komi maroy to ɓe goɗɗo andi tawsina ɗum ɓewne yewtude fi muɗum haray mo ɗenƴi tun ko yiɓe ɗenƴi tun yiɓe huuli tun ta Allah cippin e nelaɗo ñawore fi yoɓe ware ma yoɓe yaltine yoɓe wirte yoɓe itte hakkude jama
hiɓe hulitu Allah wi ɗo humul adu ko kamɓe woni ayɓe ɓengoy fahadarhum rentoɓe imma rentoɓe ka konnguɗi maɓɓe taɓe ɗaynire taɓe jamfore konnguɗi maɓɓe welɗi ɗi ɓe ara ɓe wona haala welka rento ta ɗum ɗayne ƴettu waɗu hakkude mum distance ma ɗum fahadarhum rentoɓe dey jamfaji maɓɓe ɗin hakkude maɓɓe e ayɓe ma ɓeya taɓe saccoy hakkude mon ton hiɓe andiga gundoji maɗin ɓe naɓato wattayila rento e ɓe ɗinɗoɗi ɗino no nder ton sabu na ɗin tanaji ɗon fof hiɓe wondima ɓe aray ɓe waɗa meleketeyagal ɓe wonan laaɗo makuji konnguɗi welɗi ha o gasa ɓe fiyoɓe ɓe asane laaɗo fiyoɓe andu ko honɗum laaɗo heɓɓi ɓe ƴetta ɗum ɗon ɓe yaha ɓe jonnoya renseignement ji ɗin ayɓe ɓen ɗo min yahno min yewtude makko kono ko feeñani men ko himo heɓɓiri hunde kaari ɗo noon so gacci ha ɗum waɗi haray aray moƴƴana on Allah wi wattayila e maɓɓe rento ɓe dey qatalahumullah Allah huɗiɓe anna yufakuna ko honno ɓe firlitira ittira e goonga honno ɓe sortori e goonga anna yufakuna kayfa insarafu anil haqq kayfa aradu lhaqa ko honno alquran no cippade hino jangede nelaɗno ɗon ko honno kamɓe ɗum ɗon fo ronkiri ɓe yonirde Allah huɗiɓe o qatala ko konngol ŋiñugol ko ɗum ɗum ɓura gollitirede kono arabu wonde hiɓe gollitirangol fi haawagol qatalahu llahu ma ash'arahu Allah huɗi o en mbawono wawi yuɓɓude gimi kono ara ko mantugol qatalahu llahu ma ashaddahu Allah huɗi o en mbawno jogii doole Allah ba sa ngalɗi e hunde ɓeyna noon qatalahu llahu ma saddada ramyahu joni joueur jo tawa ka o tiiri o naadoye ballon inna qatalahu llahu ma saddada ramyahu Allah huɗi o en mbawno wawi emba koyngal o no feewi ne kono na on ma'ana woni ko fanda ɗo ko ma'ana o Allah huɗiɓe sabu golleji maɓɓe bonɗi e konnguɗi maɓɓe bonɗi e jamfaji maɓɓe irika wa idha qila lahum si ɓe wi'anama ta'alaw are yastaghfir lakum in sinano on rasulullah nelaɗo Allah on are nelaɗo Allah tora noon Allah yo Allah yaafo on ma yastaghfir lakum ay yastatibkum yani ya'dhurukum are nelaɗo jaɓana on ganto are wi on ha nelaɗo joni haray ko feƴƴi kon min faala yen ɗum ɗon yen yawtu ɗum ɗon ɓorɗo heeɓi yeeso so Allah jaɓi min wattata ɗon ɗo yimɓe maɓɓe ɓen a sha'iru maɓɓe on gori maɓɓe ɗin ɓe wolannoɓe ɗum ɓayi ayeje ɗo cippike wirti gundoji maɓɓe ɗin ɓe inni joni ko watton hande kadi ala bapum ka suuɗo ɗon hande kadi ko heddani o yahi kanelaɗo laaɓon toro ɗon yaafuye o yaafo omo toro ɗon Allah yo Allah yaafo si ɓe wolanama ɗum ɗin conseil ji moƴƴi honno mi watta lawwaw ru'usahum ɓe dimba koye maɓɓe lawwaw bi tashdidil wawi qira'atul amma ɓurɓe ɗurde ɓen ko ni ɓe jangiri bagi al imamu nafi'ul madani kanko o khaffafa al waw kanko o jangi lawaw ru'usahum qira'a sab'iyya sahiha lawaw ru'usahum ɓe dimba koye maɓɓe ɗen
ورأيتهم أي يصدون هبة نورو وهم كم بمستكبرون هبة تونت هبة مون تني عبد الله بن أبي بن سلول بواجه نموجنو جوني أن أشو ترت كون يود دوكو دون فتاما أيول تويتا كونو وهايلا ورنو سبتوني تاري Allah dandu en nden nawnare mawnintinna gol towni to waɗa hawtiki salo gonga kam feeña wayno non min ɗum haji ko gonga mi na wolantanmi ɗum no woodi ka won nawti gonga o anda gonga wayno no way haysi gonga kono ko an wolantanmi ɗum an mi faala ko gonga yurɗo e ma subhanallah daari cheytane ko geri mo سواء نفوت عليهم إمابة استغفرت لهم أين سنان كبا أم لم تستغفر لهم ما أين سنان كبا فو نفوت لن يغفر الله لهم الله يا فتاكم نظير آية وندو سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون سواء أو أذت أم لم تكن من الواعظين نواري سفانو نفوتا يا من أواجي ما أواجاك نفوتا أرنتين بما أرنتنا بقوم ننتا دو يعني فيني الله سبحانه وتعالى تجيني أورن دهان دكان صلى الله عليه وسلم هانا بإنسنا نادي نفوتا يما بإنسنا نداري بإنسنا ناكي بسابنا الله يا فتاكو بفيو ساب هندو بونكو بيوديكم نماوني بدوما قول كدي دون برون كيلتتاد إن الله تبتي وند الله لا يهدي القوم الفاسقين وجوغرالي فيونو قول هاورين دين غونغول بييم بفاسقيبه بيدو فيونا تابه فيونو قول جابين قول غونغا هاورين دين قول اسبابا هم الذين كم بوني بين يقولون هبه إن لا تنفقوا وتأون أكتر تأون ديبانس تأون نفقوا على من عند رسول الله بيوم بكان لا دو الله دو حتى ينفضها بساكو بيولا ماتون بساكو عبد الله بن أبي بن سلول ونو كو وولي دو يبي كو سابهن كو وولي نودو كو كغزوة بني المصطلق نوي غزوة المريسي on غزوة بيي بتشيبو ينون بوندو ما يشانغول بوندو بفوتي دون بيي نون بيي من نون مو بيي منا بايكو مودو يهو جوغويا عمر رضي الله تعالى عنه نجوغي جيادو سوكا نوي جهجاه عبد الله بن أبي بن سلول نجوغي كانيو كادي سوكا جيادو نوي سنان بيا ينوم بيبي جندري كجوغول مو بيبي كانيو اتو جوغودي بوغونديري بي سونكي ها مانا ماتشودو عمر اون جهجاه o piyoya o bantimo sinan فضرب جهجاه سنانا فتره أرضا بقي مكاليري تو تابي ما رماني سنان ويوا أنصار إيه أنصار يانكو بفابلا جهجاوي والمهاجرين إيه فربه فابلا فايدة غير فوكيتي كونو هبتا باونو عبد الله بن أبي بن سلول ويتا مدوم وبي أبلغوا بنا إلى هذا بهوتني إن دو يوني هاي ماتشو بيانا هاي ماتشو بممبي إيو والله ما هذا إلا كما قال الأول سمن كلبك يأكلك ɗum ɗo
enen e maɓɓe ɗum wo aalisinano wi'ano noon e tindo ñammin bare ma ha ndu haara ndu ŋatete ndu yana e hoore ma ne an ndu ñamminandu ha so ndu heeɓi doole on tumati ndu ŋatete wano sha'irum wino o allimuhu rimayata kulla yawmin falamma shtadda sa'iduhu ramani miɗo jangguindemo fampagol ha o wawi ɓawo o heeɓi doole o yilti o fampimi min eyo wallahi la in raja'na ila almadinati la yukhrijanna al a'azzu minha al adalla wallahi simin hewto e ngal saare madina nden ɓe anday ko tedduɓe yaltina jasuɓen to ɓe iway ɗo ko ɓeeɗo ko ɗum ɗo o wino ɗum defimo o wigol ɗum ɗo o wi hey la tunfiqu ala man inda rasulillah hatta yanfaddu yimɓe goo iwayno ka fulawaji ɓe ara kanela sallah sallam madina ɓe ara ɓe daako ɗon ko yimɓe woni addana ɓe ko ñamete kamɓe ko sinnama jihadi fokkitama ɓe yaha kamɓe ahlu suffa kamɓe wattuduno joni noon ko ɗon o wi joni ɓe sa yi mouhammad no ɗum anni ko ɓayi yimɓe ɓuyno mbattude ka makko ɓayno mbattude ha kamɓe no ñamminde ko ene no ñamminde tetoɗen yandi ande noon walillahi khazainu samawati wal ardi ko allahu mari sottirɗe magasin ji ngaluji wonɗi ka asamauji ɗin wal ardi e ka leyɗele khazain jamu khazina khazina ko ka jawle marete ko ɗum waɗi coffre-fort ko khazina wiyete coffre-fort ka jawle ɗen moɓete mare ɗon ko wiyete ko khazina ɓena khazinatu dawla ani keeso état o ngaluji jawle ko woni ka asama uji ɗi e ko woni ka leyɗele kon fof ko mbo jeyi Allah subhanahu wa taala ko kanko saƴinta ndiyan ɗan dow ɗam fuɗɗina ko woni ka leydi ga kon e puɗi e ko piiji ɗi fof ko Allah jogui walakinna al munafiqina ko won tumɓe nafiqiɓe la yafqahuna ɓe famata koye kamɓe yaqulna heɓe inna la in raja'na wallahi si en hooti ila al madinati ka saare madina en hewtoyi la yukhrijanna wallahi ma yaltinoyi al a'azzu ɓurɗo teddude on min ha ka saare madina al adalla ɓurɗo hoyde on o faandi tedduɗo on ko kanko o faandi hoyɗo yo Allah hoynumo ko nelaɗo anda noon walillahi l izzatu ko Allah jogii teddungal ngal himo jonnangal mo o muuyi wali rasulihi e nelaɗo makko on no teddi walil muminina e gomɗin ɓen kadi ko ɓen mari teddungal walakinna al munafiqina kon tum ɓe nafiqiɓe la ya'lamu ɓe anda filla abdullahi ibnu abdillahi ibnu ubay ibnu salul ko andita yukhriju llahu alhayya min almayiti Allah no yaltina ko wuuri e nder ko maayi o abdullahi ibnu ubay ibnu salul mo jogii ɓiɗɗo wiyeteɗo abdoullahi kadi ono wiyete ko abdoullahi ibnu abdillahi ibnu ubay ibnu salul on ɗon ko muminun haqqan mukhlisun ko gomɗinɗo fidèle nelaɗo ɓawo nani ɗum o ari o darani o sorti kafa o dari hoore ben makko o inni wallahi anta al adal ko an woni jasuɗo o والرسول هو الأعز هو الذي سيخرجك kanko yaltinte a yalta ka saare madina no ari ka sira wonde o arno dari ka dambugal natirgal madina arɗo o inna feƴƴe ha be makko reni wallahi a feƴƴata ɗo an woni jasuɗo on a yalti ɗo sa feƴƴi ɗo na ko sikkuɗa ko kono laaɗo ari ni o tertomo acci o yaha o inni agas sa wi yo naata o naate kono neeɓi dano hari o maayi ɓawo maayi nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ƴetti dolokke muɗum mo wattatuno on waɗani mo kasange ɓe wi mukafatan li ibnihi ka yoɓugol ɓiɗɗo makko on ko fidèle wakkilike tertagol ɓen mum fes fi li tatyibi khatirihi nandema ɗum nafa mo haɗata o sumoya kono
yani wonani o ya teddungal no way o no way ya ayyuhalladhina amanu ko onon yo gomɗimɓe yo julɓe hooliɓe Allah la tulhikum wota hilnin on ta soholin on dey amwalukum jawle moɗon wala auladukum wona ɓiɓɓe moɗon an dhikrillahi ga jantagol inde Allah ɗo ɓay o gayni sifagol sifaji naafigiɓɓen waɗi tambi andintingol julɓe ɓen wota ɓe ƴettu jikkuji naafigiɓɓen ɓurnugol adna on hoore lahara on ɓurnugol keɓal jawle teddule ɓurna ɗum ɗon e hoore waɗugol farillaji Allah ɗi woɓɓe inni o zicrullahi ɗo ko ittugol zakka woɓɓe inni ko hajju woɓɓe inni ko juulugol ngol woɓɓe inni ko janngol qur'an ko faanda ɗo zicrullahi ko farillaji ɗin ko onon yo julɓe wota on hilno ɗaɓɓugol jawle mooɓa wota on hilno dankagol ɓiɓɓe ma etagol no heɓira ɓiɓɓe ma probléme ji ɓiɓɓe ɗaɓɓugol avenir ɓiɓɓe wota ɗum ɗon haɗu on jantagol inde Allah wota ɗum haɗu on juulugol e janngugol e hajjugol e ittugol zakka e waɗugol sadakaji waɗugol moƴƴereji ɗin sabu si neɗɗo on maayi laaɗo maaki piiji tati ɗowtaymo yimɓe makko ɓen ɗowtaymo jawdi makko ndin ɗowtamo golle makko ɗen ɗowtamo yimɓe makko ɓen ɓe yiltoto jawdi ndin kadi yiltoto siko otowal makko o naɓira ko haaka ngal yahata ɗon o daroto ngal yahata ngal daro ko suddare nden agga hoore e hoore goykikin nden ɗon kadi ne ñobboyta ne natto e naɓe toon ko on ɗum o luttiroyta ko golle makko ɗen idan si tawi ko ɗum ɗo ko tawata yiltoy to acce ka ɓuri hulɓinare toon ka ƙabru ma ko ɗum ɗon bonnam ma fi lahara ma on gara e moƴƴaali woɓɓe no naɓiri o ɗo aya fayda fi hajju wonde ko faanda ɗo la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillahi ko wota jawle mon ɗen e ɓeygure mon nden ta ɗum on hilno ɗum ronkon yahugol waɗoya hajju kono ko selli kon no naatori ɗon hajju no ɗon e ko lutti kon fuu waman yafal dhalika mo waɗi ɗum fa ulaika hara ɓen waɓɓe ɗum humul khasiruna ko ɓe woni hayruɓe hayrugol ko perdugol ko boniregol ko ronkugol heɓugol résultat moƴƴo ko on tigi marno ɗum ɗo fof yarani fo yoyo wa anfiqu nafge dépensé okkitire mimma razaqakumullahu ko Allah arsiki on kon e jawle okkitire waɗe sadaka waɗe moƴƴereji ta on maruɗum tun moɓon tun ha mayde ara ƴetta on ɓay si mayde no nabi on tigi tawi on tigi acci jawle buy ɓaawo ga ɗen jawle ronama ɓen ronuɓe si ɓe waɗiriɗe ko moƴƴi ko kamɓe jeyi baraji ɗi naa kanko dey okkitire min qabli ko adi an ya'tiya nde arata ahadakum goɗɗo e moɗon almawtu mayde nden ko adi mayde argol juuro goɗɗo e mon si nde ari fa yaqula o wiya noon on tumati rabbi jeyɗolam lawla akhartani hani no nennanami foti nennanami ila ajalin ha elajal qaribin ɓattingal fa asaddaqa mi itta sadaka mi okkitira jawle anden wa akum mi laato min assalihina koye moƴƴuɓe mi jeeya foti nennanami Allah hay nennanami seeɗa ndaade ɗo ko toriɗo Allah yo Allah nennama kon o wi'ali ha imo fuɗɗino étage o gaynita étage o ma himo ƴamno jiwo no jommiramo ma mo sartino contenaire ji ha o hettadi ko wi o waɗa sadaka o jeeye e moƴƴuɓe ɓen ko ɗum o yelori yo Allah pooɗanmo balɗe ɗen seeɗa kono Allah jaɓata ɗum
walan yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Allah nennanta wonki wo wonki sila jal makki on hewti. Wallahu Allah khabirun ko humpitiro bima ta'amaluna ko golloton kon, ko qira'atul amma no jangira bima ya'maluna ko be gollata ko. Simayde nden ari ala ko dandata. Fa idha almaniyatu anshabat adfaraha talqat tamaima kullaha la tanfa'u. Si tawi mayde nden cikki peɗali mum ɗin a tawa hande kadi kala molorkoy, wona talkuru, wona teben, wona bakanwol, wona piɓol, wona pikal, wona hay hunde ko dandata ala. Waman nazalat bi sahatihi almanaya fala ardun taqihi wala sama'u. Si tawi mayde cippani ke goɗɗo ala ko dandatamo, wona ka asama ɗum iwrata, wona kaliri ɗum iwrata, wona gardi kor, wona townugol tataji, wona jogagol docteur ɓe kelɗuɓe. Si lajangal hewti on tigi maaya, ko ɗum waɗi on tigi préparo ado lajangal hewtude. En torki Allah subhanahu wa ta'ala, o wallahu Allah khabirun ko humpitiro bima ta'amuna ko gollo ton ko, ma bima yamna ko ɓe gollata ko. Mo humpiti ko julɓe ɓe wonde gollata ko, mo humpiti ko hayfay ɓe wonde gollude ko. Kala ko feƴƴata ka aduna ɗo, Allah kanko wona waranta contrat ndi, imo andi, imo reeni. Torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu en waɗoɓe ko moƴƴi, o jaɓanen ko moƴƴi kon kadi ado lajangal arde, o danda en jikkuji nafiqi, o waɗa en julɓe moƴƴuɓe naata heɓe aljanna. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al-amin. Mi haray nane amiru en ɓe holluno ɗe jogi musidɗo meɗen mo wonduɗen e dogrude ka diina ɗo. Himo nawni kanko e hoore makko, himo nawnira kadi sonnajo makko no nawni hay haala. Ɗum noon lebbi bus waali yani tension, kanko wonno e dogude ɗaɓɓa, kan kadi nawnare hewtike mo. Kamɓe fof alhaaliji muɗum jiiɓanoɗo ka lekkele. Alhaali on toon no hoyi ha ɗo yettini Allah moƴƴi. Haray en fuɗɗonano jondigo sookeje mo be ko Allah taaginani ɗum. E ndaara en woɓɓe ko ya hiwrano en ɓe. Aray juurɗe no fonta ha joni, teddungal jama on fof hay ha hewta yette soɓe ɓen ɓe yaltin ɗiya ɓe gollitiren aya on ɗo kisan na en accu ha yeeso. Wono sahabaɓe waɗayno noon no Abu Abdurrahman Sulami o fillorno o inni min feƴƴatano ayaji 10 si sahabaɓe no janggindemen ha men hunjoɗe, men faamaɗe, men gollitira ɗe. Allah waɗu en ɗum. Jazakumullahu khairan. Salliɓe ɓeydatno yeeso yette soɓɓe. Jazakumullahu khairan. No? Allah, what a name, you know.